Nastavili za svi igrači, oficijalne lica i sudi i v interes na rokometni sport. Ljubezno vas zamolujeme, da podržujete vaša ekipa na ter način i da pokažete pozitiven odnos con site učesnici i gledači. Vi благодарим. To ensure fair conditions for all players, officials and referees, and in the interest of the sport of handball, we kindly request you, spectators, to support your team in a fair manner and to show a positive attitude towards all participation in spectators. Thank you.